سلام تخطات نايز channel كمي تخونون صبوك تكونون ناي وتر تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وتروا قداسن وانا وانت حستوتات هزنا لكم قريبنا لنا كساب مودات نايز مدب سانا كتصنعوا بخبر العدم لايك بمقبار جوين كتقبروي نبز مدب كاتكدات ودما نمحتسن سلات تقبروا ودقفنا مسكن قداسي حبريتاينا كنباك ممكن فتن يزيك كي وسدنا بالتقدام زينا هنجمر let's go. A fragile ceasefire between the United States, Israel and Iran is being threatened by developments in the Strait of Hormuz. The United States Navy has seized an Iranian-flagged cargo ship, the Tuska, heading towards Bandar Abbas. President Donald Trump says the vessel was trying to breach a U.S. blockade on Iranian ports in the Gulf of Oman. In the past hour, U.S. Central Command has released this video showing the interception. كم تريوا زلهم أزيا قداسي معباليو تفتير زلو this is نبحكي أقداس مدرخنا يتعودوا كينات بس إحنا كم زلنا هنا نرزلنا انتهى مزول زلو تحريتي ننوي حوان كفاطة ودس أن حكلت يوم هجرات أب حدا مدرخ بس يحمل لون السدماء أمريكا مجمريا بميسايلاتن بنفرتناتن كل زكاة على جيرا زق مسبلت مقراص توص جيرا زق مسبلت مالتي مستخمت بتبو جيرا نتكوينات كتو دومس مخال مسانت أمودا هذا ما بزع نفرتا أب حدا سرحت مسكسرت اتنا أير تبدأ بقريفات حريو بحي البحري دما بزن بلوكيد بهالجميرة حجر ما متى بزي حلا لوخناتا نخزاته نباكستان يسود اللغة بلالا هاي البحر ناتا دما نزا ناي سعنت مركب ناي إيران هريمو مالو مارج تطوبلي لوماتهم نيف ناي أمريكا أبياتنا بمبال حاونا نابا توكيشم أكاتيلو مالو حيزو مالو نبالالو إيران دما نزتغتيلا ما أقداسي سقوم توسيد على مالتيو سلازي مقرازنا يتخسي بعلم يفشلوا له زت سلام كنقبرنا يبلو تكبارهم قلنا سلام زي كونه كل نقرون دونالد ترامب زبلوه انت هاي زدل زلو كرد عنا يكالنا له ولا تني إيران تسأل زنبر له من هاب إيران قص قاعد قدد زلو مغنياتهم رؤوا زخونه ما تحزو زي بالله كايدا يزغيد زلو اتزقرم كفال دما نيران كنت نقص الله قال بلا ونا يكون إيران زلا على كاردتات حزات أزل لابزي إيران نقطة بعالم بارالايز كنت قبرك كم تخل رينا لنا أدن زيزات طلع نقطة بعالم زقادة ده شجر دماغكم وتخلي نتقطة بعالم كحوز في التنزل دونالد ترامب كبحال كله لغباتي حساوي مغنياته نتي لدادين عرب خيز نبر بمول بلوكيت جير كأمريكا جزء يبلا مالو نمعلت 500 مليون تلا نايلو الرئيس خاص تلغى تن عرب بنداد شيء انزل نبرات عاصي انزل لغه إيران أنا كخفتي لا أمريكا كن كخفتي دلين دخول لهم كختهم خليني إيران كنا كفتكون يمزلهم كان شو لك فيتنا قالوا زرب حلو إحنا نعسول من قدي لهم كارجيتهم ناو نعجيرو باب سرنا أنت زبل كوس بغيو بو عاصي كنت يقبراله ني إيران كا نزات كنزار عربنا بباكستان مسيلهم أين ما تنكايلهم مثلا أين زار عربي نمساقيلهم لوغناتو ني باكستان إسلام آباد يسددالو إيران دما لوغناتا كسدد كم زي كونت جليس على مالتي لا يزاري كازي Iran are sick and tired of this leadership of America زلو سترة دي كونها فريا بلوم ذات روازل مركب توكيشم هريبا مالو تي ناي أمريكا زي حبريتات سيتكم تديه بنانيرو بعلم تديه وصونيرو بتنا دونالد ترامب تويتس قبرو نزاي مسلني نيرو كريكم يصنع لك ساكن داينا مدنقار deception tactics متلالن بحسوت كتأمن مفتانن مسرح يكايد كم زلو كان رينا أبزون بخال من قدي أزي تاريخ أفت أميزي Trump says American forces have seized an Iranian-flagged cargo ship near the Strait of Hormuz. It is the first of such incidents since the U.S. military imposed a naval blockade on Iranian's southern coast, forbidding ships to head to and from Iranian ports. So in a post on Truth Social, President Trump said this, quote, "Today an Iranian-flagged cargo ship named..." Okay. نزات حفتي الوازلو بخال من قد كان رينا وهنياتو نسوز بلو زلون أبايتا زلو كنت هاتن كتري خلقها أتات حفتي أبزي أبوست جيروالو وتق صحف كتن ببخلقها هجي انتهي زبل أبزل لكم Today Iranian flagged cargo ship named Tuska nearly 900 feet long and weighing almost as much as an aircraft carrier tried to get past our naval blockade and it did not go well.
for them. The U.S. Navy Guard missile destroyer USS whatever the name is in the Gulf of Oman and gave them fair warning to stop. The Iranian crew refused to listen, so our Navy ship stopped them right in their attacks by bombing a hole in the engineer room. Okay. Right now, the U.S. Marines have custody of the vessel. The Tosca is under U.S. Treasury sanctions. ስለዚህ ነዛ መርከብ እዚኣ ከም ዝተቆፃፀርዋ እዩ ዝነግር ዘሎ ንሪኦ ዘለና ድማ ንብረት ናይ ካልእ ሃገር ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ይቆፃፀር ኣሎ እዚ ማለት ሕጂ ምስቲ ኩሉ ብቦምባታትን ገለን ንሓትሕዶም ዝተሃራረምዎ ዝነበሩ ስለምንታይ ከምኡ ጌርኩም اوكي ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ሓሪሞም ኣለዎ ኣብ ገለ ክፋል ሽዑ ሒዝናያ ኣለና ይብላ ኣሎ ኢራንን ኣሜሪካን ሓንቲ መርከብ ኣብ ባሕሪ ኣሜሪካ ሓንቲ መርከብ ናይ ኢራን ኣብ ባሕሪ ስለ ዝሃረመት ዘገርም ነገር የብሉ ቤት ትምህርታትን ሕክምናታትን ተዓዲ እንታይ ይጋብሩ ነይሮም ስለ ዝረኣናዮ ንኢራን እንታይ ክንዲ ምንታይ ተሃርማ ነይራ ስለ ዝረኣናዮ ዘገርም ኣይኮነን እቲ ዘገርም ክፋል እንታይ እዩ ንኢራን እንታይ ንክገብሩ ኢኻ ትግድዶም ዘለካ እዩ እቲ ዘገርም ጉዳይ ኣብ ከባቢ ኢራን በማይታ ሸሓት ዝቁፀራ መራኽብ ተዓጊተን ኣለዋ ኣብቲ ፐርሺያን ጋልፍ so what is going to happen ኢራን መሪፃ ናይ ኣሜሪካ መዓት መራኽብ ኣለዋ ተተቃፅል ትኽእል እያ so እዚ ቲት ፎር ታት ዝብልዎ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ብዓብዩ ድማ ነቲ ዝርርብ ክበሃል ዝቐነየ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ውሕዳት ሰዓታት ይተሪፍዎ ዘሎ ኣብዞም ውሕዳት ሰዓታት ኣብ ሓደ መዕለቢ ገይሮም ወይ ነቲ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ከናውዕዎ እንተዘይኪሎም ወይ እውን ገለ ነገር መፍትሒ ገብሩ እንተዘይኪሎም ቀጥታ ናብ ኩናት ናይ ምእታው ተኽእሎ እናዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ከም መርኣያ ናዚ ድሕሪ ምግባሮም ሓንቲ መግለፂ ውፅኦም ኣለዉ ኢራን ንጹር ኣይኮነን ግን ብኩሉ መንገዲ ክርዮ ክንፍተን ኢና Reportedly rejected a second round of peace talks with the United States just a day after closing the critical Strait of Hormuz. Again, the United States says it's planning to send key officials for talks in the next day. And this as an Iranian vessel has just been seized in the Strait of Hormuz. This according to President Trump's Truth Social account. Let's get to Matt Taylor. He's following all the latest developments and joins us now. The President says the talks will still go ahead though, Matt. We'll start there. Yeah, exactly right, Pete. Will they or won't they? Because we are getting some conflicting reports this morning. Iran saying that they're not going to attend this second round of talks, but the US President Donald Trump saying that a delegation will be going to Pakistan to, of course, take part. ሕጂ እዚ እቲ ኣደናጋሪ ኮይኑ ዘሎ ምክንያቱ ኢራን ድሕርቲ ዘጋጠመ ኩነታት ልኡኽናታ ናብቲ ዝርርብ ክኸይድ ከም ዘይትደልን ኣብቲ ዝርርብ ከም ዘይትሳተፍን ገሊፃ ኣላ እዚ ድማ unprecedented ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፍለጥ ደረጃ ኢና በፂሕና ዘለና ኣሜሪካ ኣብ ጣውላ ክመፅእ ክዘራረብ ደልየ እናበለ ከሎ እቲ ካልኣይ ሓይሊ ኖ ምሳኹም ክዛረብ ኣይደልነ ጎ ቱ ሄል ክብሎም ከሎም ተራእዩ ይፈልጥን እዩ ኣሜሪካ እዮም ተደልዮም ዝመፁ ተደልዮም ዝገጥፉ ተደልዮም ዝድንጉዩ ተደልዮም ዝቕይርዎ ኤቭሪቲንግ ኣብ ጣውላ ዝግበር ምስ ኣሜሪካ እያ ትውስኑ ነይራ ኣሜሪካ ዲክቴት እያ ትገብር ነይራ ተርምስ ኢራን ግን ኣብ ኮብያ ኣለናን ኢሎም ትክትገብርዎ ትኽእሉ ኩሉ ርኢና ኢና ትገብርዎ ጌርኩም ኢኹም ካብኡ ንላዕሊ ክትገብርዎ ትኽእሉ የለን እንተ ካባኹም ዘፍርህ ምክንያት የብልናን ኢሎም ሕጂ እውን እንተኾነ ምሳኹም ተኣማሚና ክንከዶ ንኽእል ነገር የለን ትእመኑ ሃገር ኣይኮንኩምን ወላ እቲ ዓለም ሕጂ ምስ ኢራን ክኸውን ጀሚሩ ኣሎ ምክንያቱ ነቲ ምቁራፅ ተኽሲ ምስ ተገበረ እውን ኣብ ውሕዳት ሰዓታት ዝጠለሙ ኣሜሪካ እዩ ምክንያቱ ኣብታ ፅሕፍቲ ናይ ምቁራፅ ተኽሲ ኣብ ኩሉ ቦታታት ኣብ ኢራንን ኣብ ሊባኖስን እያ ትብል ነይራ ነታ ናይ ሊባኖስ ግን እስራኤል እቲ ዝበርትዐ መጥቃዕቲ እቲ ምቁራፅ ተኽሲ ምስ ተኣወጀ ገይሩ ስለዚ ብወቅዕ ጥሒስዎ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ዝበርትዐ መጥቃዕቲ ገይሩ ማለት እዩ ኣብ ሊባኖስ ኢራን ድማ እንታይ እዩ ኢሎም ዓለም ድማ ሪኣቶም ብሙሉእ ኤውሮጳ ጫውጫቕ ኢሉ ማለት ብሙሉእ ዓለም ጫውጫቕ ኢሉ እንታይ ምቁራፅ ተኽሲ ኢሉ ከሎስ እቲ ዝበርትዐ መጥቃዕቲ ዝገብር ዘሎ ነተንያሁ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ስለምንታይ ነቲ ናቱ ከልቢ ጠጠው ከብል ዘይክእል ዶስ ንሱ እዩ ትኸልቢ ምክንያቱ ኢራን ነቶም ናቶም ሓይልታት ጠጠው ከተብሎም ትኽእል ነይራ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኢራን ኣይንኣምነኩም ኢና እንተበለት ሓቆም እዮም ዝብሎም ዘሎ ብዙሓት ዋላ እቶም ናይ ኣሜሪካ ፀቅዒ ዝኾኑ ተዓሚቶም ንኣሜሪካ ከጣቅዑ ዝመርፁ ኣብዚ ዕመትሉ ደረጃ ይበፅሑ ኣለዉ ስለምንታይ እስከ ክዕመቱ ዘይክእሉ ዘለዉ ምክንያቱ it doesn't bring much ኣብዚ ከስማዓኩም ከዓ is just from Dubai. So Inzamam, has Iran further indicated whether it might loosen its grip on the Strait of Hormuz in light of tomorrow's round of talks?
Well, their indication tonight is that they may not be going to these talks. That's what they're saying. Initially, of course, these talks, which will be held in Pakistan, it seems like the Pakistanis are getting prepared to have the US Vice President J.D. Vance in town, along with his team of Jared Kushner and Steve Witkoff. And also, the Pakistanis seem to be hoping that the Iranians will be there as well. But firstly, before any talk of the Strait of Hormuz, well, Iran need to be there in the room initially. And right now, they are suggesting that they won't turn up, and that's because of the US blockade, which currently remains in the Strait of Hormuz. But they've had... كم زاتري وازلهم التقداي كابجزيان أبجزي ناقدة يخيد كم زلون أبتزربون كنسات فاين خلينا زبل زرباينا نسمى زلنا أنا الزنا جرز دما نبي حكي زجرم كنا تاتناقون يدمت زلوا سلمتاي مجمري أبت أولاك الرغم أنت زي كيلوم تاي كجات أمخالي كالاي دونالد ترامب بزح من قدي زمن مراحل كم زي كونه فليت أمالو إيران باي ذا واي إيران نخبيت كويناتي دالو كم زلوا ولا كابراشا والمتنقاطها مسيوا مالو أمريكا بزح سراويت تقتل حجون سلازي إزيز جبر زلوا تاكتيكس قدام النت أتوم نبتي زت السلام نخو جبرو زلا أخو زلوا من يوم نيرم تي ستيف فيتكوف زبهالن جارد كوشنر يوم نيرم مجمريا أيدا اليوم نيد ما إلى أمريكا إيران أيبلونا بتميدياجن برجس مزياتهم كزرارة بيدلين سلازبلو دحيرهم جيدي فانس كاك خيديو هنياتو مجمريا جيدي فانس أي كيدنيو أبحثير جزيز جبر سلازلو نسكيورتي ناي مختل بريزنت أي كوني بلا بلا إلو هنياتو إسرائيل أي تدليون هذا لان جيدي فانس نسو نتوكينات أتوكبلون سلازدلي أتوم ناي نتنياهو لو خاد زخونو جارد كوشنر ستيف فيتكوفن زبهال نساتهم يم خدوز دلي زلو إيران دمام زياتهم كزرار بايدلني وهنياتو زياتهم زخوانا نجار زقبرو ويبلومن ناي كوينات تاكتيك نخقبرو ويون كدالو نتيجة الرب دما إيران يتسمع معتنان زي بلتني لهم كوينات نخقبرو قد ما كونات نخدالو وزماتو برك السمامعون كفتحون زماتو يكونوا لازم زياتهم كنا زرار باين غل الناس لازم بلو جي فانس تحيرهم كخيد خليو كزرار بينا بتبوتا قال خلو جميرو مالتي انتهينا مالتي Iran is dictating them من أبت أولايمت ما أس جبر كجبر دي أي جبرن كساتف دي إيران بزح قبل التنت يابتو كنا تردلا أمريكا لما ولا دونالد ترامب أمين وأوروبا فليت له فليت ده كل سبني دفلت أوروبا ينتهي يقول سؤال ونتناي دونالد ترامب تاكتيك كريكم يابزي this is also نبي حق زجرمي معناته كم ز عينت revelation ويكا بقلت مزررابس عين برد تعميتهم من أمريكا زتاك على نيرهم سمعوا بزي. As the same team, although we are hearing conflicting reports of whether Vice President J.D. Vance will be present, and we just received news just in that Iran's state television is saying that Tehran currently has no decision to send a negotiating delegation as long as there's a naval blockade. Given all this, despite all this, I mean, they will be hoping for better results this time, surely. I mean, a more fruitful outcome since last time. Well, first of all, the fact that right now we have these talks, second-round talks after the last talks failed to provide a breakthrough of any kind, shows that contrary to the White House narrative, it is not totally in control of the way this war is going. What I mean by that is Donald Trump thought in many respects, coming off of the Venezuela operation earlier this year, he thought that this was going to be a relative cakewalk. You'll remember that the last operation in June, he said that he had obliterated Iran's nuclear capability. We heard throughout this war early on that essentially Iran's Navy, its Air Force, its military had been decimated, and yet day after day, week after week, and now we're over 40 days in this war, we have a situation in which Iran continues not just to show resilience, but it almost seems to have a strut in its step. Now, obviously, Iran is aware of the fact it cannot match the U.S. militarily, but it has been very savvy, you can say, at adapting this strategy and what it does have at its disposal. كابزي كومنتيتر زي فرنسا ميديا يو كم زعين زربا بزعبا إيران أي تصبانيغا بزعبا راشا كزارب كله بزعبا أمريكا كم حدا كتنكف زي كل عبو جوبو غيريز قلت أنيرو نالبتا بكيناتنا يوكرين بزعو زي ناتو كومنتر نسمع نيرنا بزعبا إيران مس إسرائيل خون كل زي عقم خف زي بلوم تهديد مخانو قليد زارب نيرو but now they're done كجرمكم بناي دونالد ترامب فخران تهديدنسي سلتشي ومي in everybody كاب UK دوتس الميديان تاريخا كاب أستراليا دوتس تاريخا كاب فرنسا دوتس تاريخا كاب جرمن دوتس تاريخا دونالد ترامب is lying يوم زولو حسوتيو مخنياتو كندق زي كحسونا أتوقع ناس ودي أيه دسيميت كيرو يمي obliterate كيرو يمي قتيل يمي حيل بحرية بلو من حيل مدرية بلو من حيل عيرناتهم الداخمية ولا حنت ميسايلاتهم تداخمي حمسان حدا مع التغير اللي تكويناتي لما له امين سيريس اللي زي بايزك تعنا له ودي مغاني قبل سب جميرو ولا تنعز دقف زنبره ماغا حساو مغاني فليتي
كمي جيركا أوش سومنز ودا خايا زمسل ودي يلكا عويتنا هنا خن وجه تراينا أصل تشينا زلوا قال دبلكا يوم 50 هذا المعال تتراي ديك ونقا أبتكو خمان كتقرب زي كالكازا لغا نو وشمت حرمز راح رحكا نيو كيت كعربيان قال فغيت بحري بمراخب جيرك عصوية تقول زلغا فريكا كويا كيت كادي تخفتنا وشمت حرمز حيل انت لك نو ساي كالكان أب كبابك تكويس كاون كتسعره ما يكالكان سلازي أب ما أكل بحري أب international water كوينكا جهة تقبر اللغة زي تدي حقاو كقرمكم تايم للوسكي إيران وشمت حرمز مع تعواسي illegal activity يمزبلو زلو what about تي إيران سي عطياتو زلا بحر ناتايو حقرات ما تورير الله حقرا بخلته قال بونو زغون حقرات مزيوم أب مريتا كبيد زغون متكعت جيرو مرحتا قاتلهم لالو UN زبحال سرح نيرو تزغون أب علم فتح نيرو تزغون إسرائيل نتنياهون أب حق قربي دونالد ترامب نتنياهون أب حق قربي قبا حقي يلا might is right bro حق مالت حيلي أب زي international order حق مالت حيلي then كابوتاي أتماي وشمت حرمز دما international water يكونن السو ناي إيران مايو national security ناتا دما تتنكيف سلزل هجراود حناتا تتنكيف سلزل لو كتعاصو دما مسلايو مغنياتو مسر سمك خالص لزلوا نفسها نخد كلاغل اتتصلاي بوك اتو سلازغل كتعاصو مسلايو ناو بقمت قالوا امريكا تقبرو زلا بلوكيت كومبليتلي illegally نعو يسب كون نزقبا مغنياتو ماياتنا تا يكونن international high CCZ مانم سب كعاصو زقبا يكون جن ياس كمزاز بلكم حيلي ايو تحجز بحال امريكا نسات قبرو كل قنوعي كالو تغيرو مي جيجا نسخه افدغا غزاخان تعصيخا امريكا خياتون تعصيخا يوم جبني امريكا جن زيناتا بوتا حيزا او وقت عصوكا تخيلا جبنا يكون so this is the world we live اتزغرم دما كمز خوين قلص خوينو قدم اي زربني نيرو كمز خوينو تي hypocrisy ወይ ወንት እቲ አድልዎ ግልጽ አይነበረን ሕጂ ታይ ኮይኑ ታድልወና አሜሪካ منين كتبلو እንዲሁ መብዛሕት ሰብ منين ናበለ እንዲሁ ዝነብረሉ ነይሩ ትርጉም ካይነበሩ منين ኢልካዝ መጽያለን ንመጀመሪያ ግዜ ነቲ منين በአፍተ ይኮነ በተግባር ትገብሮ ዘላ ኢራን ስለትራ ዘላ ይሰብ ተስፋ ገይሩ ዘሎ ኢራን ብዙሕ ታሪማ ያገን ከም ዝኽብሎ ጸነ ኢራን ናይ ብሓቂ ናይ መመካት ዓቕሚ ኣለዋ ንኣሜሪካ ድማ ብትጽበዮ ዘይትኽእል ኣዳፕት እናገበረት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተማዕበለት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ታክቲክስ እናቀየረት ንኣሜሪካ ፈፂማ ሓንቲ ክትገብር ከም ዘይትኽእል ገይራታ ኣላ and this is amazing ንኹላቶም ድማ ዘገርም ይኮይኑ ዘሎ እዚ ብቅዓት እዚ ንኢራን ምህላው. And that is the Strait of Hormuz. We have a situation going into these next talks, and yes, as you said, the negotiators are set to arrive in Islamabad, Pakistan, having served as the mediator tomorrow evening. You have a situation in which you have that 2-week ceasefire, which has been very fragile anyway, is set to elapse. You have a situation in which Iran continues to reassert its grip, essentially a chokehold over the Strait of Hormuz. Donald Trump may say, well, we're controlling the Strait of Hormuz because we're blockading it from letting their ships enter. But in a sense, Iran is right back at Donald Trump by showing that at the end of the day, Iran is calling the shots in the sense that the only thing that exactly. I mean, this is Kaveropa comes አይነት ዘረባ አንጻር ዶናልድ ትራምፕ ከመጽ ኢራን አነ ዝቋጽሮ ዶ ገሎ ይብላሉ ግን አባይ ታክትሪ ያኸለጋ ገባሪትን ሓዳጊትን ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኢራንያ ኢራን ዝበለቶ ይኸውን ኢራን ዘይበለቶ ዘይደለየቶ ድማ ኣይከውንን ዶናልድ ትራምፕ በአፉ ክህድድ ክል ክፍክር ክል ግን አባይታ ምን ቋጽሮለት ወሽመጥ ሕርሙዝ we all know ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ዘረባን ዲቤቲንግ ወን ዘድልየ ይኮነን እዮም ዝብል ዘሎ it's just amazing ሓንቲ ነገር ኣላ ሕጂ ኣብቲ ዝርርብ ነቲ ዝርርብ ናይ ኢራን ዝመርሕ ዘሎ እዚ ዶክተር መሐመድ ጋሊባፍ ዝበሃል መብዛሕቲ ግዜ እንታይ እዮም ዝብሉ ክቐትልዎ እዮም ዝብሉ well ስምዑ ወድሓን ስለምንታይ ከምዚኦም ዓይነት መራሕትን ድሕር ኣለካ ኣሜሪካ ወላ ሓንቲ ኣማራፂ እውን ዘይብላ Theater is no longer speaking the language of compromise. He's framing the conflict in absolute terms. Mohammad Bagher Ghalibaf, Iranian parliament speaker, who is also leading Tehran's negotiations with Washington, has delivered one of the starkest messages yet. For Iran, the outcome is binary, resistance or surrender. We are ready to sacrifice both our lives and our reputation, he said, describing negotiations and battlefield decisions as indistinguishable. I see no achievement for myself except martyrdom. The tone reflects a negotiating posture. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ቺፍ ኔጎሽየተር ናቶም ኮይኑ ዘሎ እዩ ሓደ ካብቶም ፓይሎት እዩ ዶክተር እዩ ኣብ ፖለቲካን ኣብቲ ወታደራዊ ኣካይዳ ናይ ኢራን ዕምቆት ዘለዎ ርክብ ዘለዎ እዩ
أزي بسوليو حياليو يعني كل دما موت زفر سبا يكونن كسمعكم إيه that's why دما أمريكا is in deep trouble زيهم سبازياتهم نحدث بتاع موت كتفرارات تغل بموتها but these people are not afraid that's why دما دونالد ترامب زرقرقات يوزلو last time نتوم زي مرحلوها باكستان تيقول لهم قتلكم هنا لهم هذا صحف وتيو أمريكا تدلي تديركم كتبلسوا خلهم قتلكم هنا لهم do it حمش سنتيم حمش حنت سدرون انتخونين هباكم هنا تدليهم نتا نفاريت رموا لهم everybody after لوخ maybe 7 يوم everybody returned حتى سب كمان فريقكم اللي سايكالن by the way نزانتا كونكم إيران كبيت كوينات أب تاريخات زبرت كوينات كتقبر كلا هجراويت جانتانا إيران أب أستراليا كويسة تصعد نيرا بمولهم تم تصعوتي إنت هجر ببomباتات نازنة بخلو أبزخون يكون لوجيك أكم عينة بومباتات زنب زلو كي موتي الكون يكاكتب تخليها معناته أبتجزيت إيران كده عندي هيتدعنا تفلتين يعني إيران كده ما يسومون ينير بتعدب دامنا تغير غلو بمولا تاجانتا إيران تمليسا remember that إزي هجراو كبر اللوم هجراو الناس بتعمي زلوا زمع ربع عالم هجروم دوس اليوم قلنا بلا كهدلا كايس فتناو these people are very very proud هجروم كرواتيو that's why دما أمريكا تجبرت ولا حنت تجبرهم زي تقال ولا تي منيستر بديات وزايك مهجيلو بس تخد زلها هذا معلت قتلها 5 قلاية فلتني خايل أمه تنك نموت نفرحان تنبر مس أمريكا متوقعنا نيلو مقتالن كالن دا مسرائيل أمريكا سرحهم مخانم فلتنا قاتلونا مسغلو كن داي بلو ساعات حليفهم نالو سلازين إحنا معلافنا من لاونا يكون تزقدس الأمانة إذا هجر كقص لالو زلو سلازين كم زعينة من تاريخ نزلهم فتنكا كسعره ما يتخلنيها أمريكا مش نفسهم كحلفوا لك تناي دونالد ترامب الأخ صفرنا طبعا أمريكا قرص أي كلنا حنت صفرناتو من دي تلوخ ناتو ستيف فيتكوف أنت جارد كوشنر جنزب كويم صرح زلو بجيب بالشونا يمز خصص زلو أبز خدوه لحرت السلطان صورة انتهي بيزنس تقبروا الله تقولوا نابليهم كصحة زلو أمريكا ميديا أمريكا زلو زلي سلازي ناي بحكي زجرم كنتاتنا نرزلنا هجراونات قال ملك بحال كله بتكبر عبس عسران شدشن هجراونات تاكم زمسلنا نرزلنا من this is also the signal. Look, our people must understand that I am a remnant of the fighters. Undoubtedly, for me, there is no achievement but martyrdom. Know that today, whether it's negotiation papers or the very map of the battlefield, they are both the same to me. I am ready to give my life and I am ready to sacrifice my honor here. I am ready to shed blood and I am ready to endure heartache. What's important is that the rights of this nation, the rights of this Iran, and its glory are preserved. And people should have faith and pray. And all of us move forward under the leadership of the Supreme Leader, His Eminence Ayatollah Agha Mujtaba Khamenei. The Iranian سنتايز بالزلو نحنا أي مدة أعلامنا أنا أي مدة أعلامي حزب إيران حجر إيران تاريخان كبران عقبة كتصلي أنا ميتدي أي موتكم أنا دلوية نخموت دمين خفسس دمين تفسيسهم لي كل عينة بدهوتاتنا هيوت نزهجر نخجبر دلوية زي تزلع على مرحنا يتاجري and this is the chief negotiator so نمودة تكتفراره تغلب موتيو موت بعد فرحنا يكون بعلاي زعباي كتفلتو تدليهم أنا مزانويس كلهم تقالستيهم كلهم دما تسويهم من زسوق زلونيهم سلازي أنا فلوي نجر زلني ويكالا يكون الأمانة بس كالا نخنق على سينا كسمود أتتنفاس نخنق على سينا نزهجر كبرناتا ديجنتناتا أونرناتا حيزا سجيرة تاريخ أخذ قصل السيت الأمانة نزيد ما بخلو زكاة على النخن قبرنا بخلو خنق آمنا بخلو كن تاخوسينا يزبل زلو that's why دما أمريكا has a very difficult enemy كبيت خونه صلاي هذا زي مريتو زي بحر يكون زدل زلو أبتاناتو أبتا روستيز واقع زلو زخا قدس علامة يوردي زياردتي أمريكا سراويتنا أمريكا why am I here what am I doing here يمزبل زلو تاقبري above the جيرام مزمو زلو إيران قد أبرستوم يمزواقو زلو so ناي سماي مدرم فللي زلو وزي تنرستو نمريتو زواقع كل جزي كل عينة مورالن كل عينة توفاينة نيزلو معناته أمارات يبلو التي
ንካልኦት ንረብሓ ናይ ካልኦት ንኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ ነዳደይ ነዳድናቶም ክሰርቁ ሃብቲ ንክድልቡ ዓቕምታቶም ንክሕይሉ ከምኡ ድማ ንእስራኤል ሓያል ኮይና ንክትቅፅል ሱፐር ፓወር ንክትከውን ንናይ ካልእ ሃገር ዕላማ ዝስዋዕ ዘሎ ግን ከም ናይ እዚኣቶም ዕላማ ክህልዎ ይክእልኒ there is a big difference ኣብዚ ማለት እዩ now let's go to the negotiations ቅድሚ እቲ negotiations ዝግበር ዘሎ ዲቤት A senior fellow at the Middle East Institute Rivalry. Gentlemen, so Professor Ahmadiyya, let me start with you. We heard our previous guest, a former Navy officer, say that what's happened, what's unfolded in the Gulf of Oman is an act of war under international law. Will Iran be seeing it that way? Is this an escalation, a violation of the ceasefire from Iran's perspective? For sure. The Iranians were clear from the day the United States announced that there will be a siege. They said we will not observe the limits of any siege on our shipments and that we will move according to our previous code. And so they did up until tonight. They did this, what they used to do. There were warnings, as the Iranians are saying, but there was no. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣ እቲ ዕፅዋ ዶናልድ ትራምፕ ገይርዎ ዘሎ ሲጅ ብልዎ ንኩሉ ዓፂኻ ዝኾነ ነገር ኣብቲ ዓዲ ከምዘይኣቱ ምግባር ማለት እዩ እዚ ድማ ዝኾነ ይኹን ናብ ኢራን ዝኣቱ ህዝቢ ዝኸውን መድሃኒት ክኸውን ይኽእል ኤሌክትሮኒክስ ክኸውን ይኽእል ዝኾነ ይኹን ኣብቲ ዓዲ ዝኣቱ ዓፂኦም እዮም ዘለዉ ስለዚ እዚ ሲጅ ይበሃል እዚ ኤርትራ እዚ ጉዳይ እዚ ንነዊሕ ዓመታት የሕሊፋቶ ብፍላይ ኣብቲ ግዜ እገዳ ናይ 2011 ክሳብ 18 ዝነበረ ብዙሕ ከምዚ የጋጥማ ነይሩ እዩ ስለዚ ዕፅዋን ክባነት ባሕሪ ዓፂኦም ዝኾነ ናብ ኢራን ዝኸይድ ይዓፅዎ ኣለዉ እዚ ድማ እንታይ ዘርእየካ ኢራን ድማ ነዚ ንቕበለና ኢሎም ኣለዉ እዚ unacceptable ኢና ኣነ ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ ክቕፅል ኣይክእልን እዩ እንድሕር በዚ ክቕፅል ደለይ ኣሜሪካ ናብ ኩናት ክምለስ ኢና ናብ ኩናት ተመሊስና ድማ እንታይ ከም ዝገብሩ ድሮ መጠንቀቕታ ይቦም ኣለዉ ኣብ ሃገራት ዓረብ ዘለኹም ህደሙ ካብ ሕጂ እቲ ኩናት ዝበርትዕ መልክዕ ክምለስ እዩ ተባሂሉ ተፃሒፉ ኣብ ሶሻል ሚድያ people are all over እቲ ተሪፉ ዝነበረ ተስፋ ገይሩ ዝነበረ ኣብ ቦርሱ ጠርኒፉ ካብዘን ሃገራት ዓረብ ይሃድም ኣሎ ብኻልእ ዘራርባ ጥኢት ከይተኮስካ ንቁጠባ ናይተን ዓረብ መሊስካ ትዕንዎ ማለት እዩ ሃገራት ዓረብ ሃገራት ኸልጅ ኩለን ኣብ ስደተኛ ዝምርኮሳ እየን ሰራሕተኛኦም ስደተኛ ባንከር ናቶም ስደተኛ ሓኪም ናቶም ስደተኛ ክሽነ ናቶም ሰራሕሎም ስደተኛ ትሕቲ ቅርፂ ናቶም ዝኣልየሎም ስደተኛ every part ናይቲ every facet ኩሉ ክፋል ናይ ሂወቶም ብሰራሕተኛታትን ብካልኦት ዜጋታትን ዝእለ ሃገር እዩ ዘለዎ ነፍሶም ከልዕሉ ዝኽእሉ እውን ኣይኮኑን ምግቢ ሰሪሖም ክበልዑ ዝኽእሉ ይኮኑን ምግቢ ገዚኦም ክበልዑ ዝኽእሉ ይኮኑ ስለዚ እቲ ጉዳይ ነፍስኻ ከተውፅእ ትኽእል ድሕሪ ኮንካ ነፍስኻ ውፅእ ስለመፅያ ዘላ ሰብ ነፍሱ ከውፅእ ክመውፅ ዝደሊ የለን እቲ ኩናት ድማ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ስለትፈልጥ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ድኻ ሰራሕተኛ ወፂኡ ኣይወፂኡ ብዙሕ ኣይመሸገሮምን ነይሩ እቲ ገንዘብ ዘለዎ እቲ ዓቕሚ ዘለዎ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሪስክ ኮፍ ኣይብልኒ ካፒታሉ ሒዙ ይሃድም ኣሎ ገንዘቡ ሒዙ ይሃድም ኣሎ ዝሓዘ ሒዙ ማለት እዩ ተረፈ ድማ ገዛዲኡ በኪና ድማ ይገጥፎ እንታይ ክገብሩ ካልእ ካብ ከውፅኦ ይክእልኒ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ መስተንክር እዩ ዝበሃል መስተንክር ዝኾነ ኣካይዳ እዩ ዝግበር ዘሎ and I mean this is going to be ብዙሕ ነገር ከጋጥም ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ዘሎ ኢራን ድማ ሸለል ክትብለ ይኮነት ነዚ መራኽባ እንተተቆፃፂሮም በዚ ዕፅዋን ተቐፂሉ ቀይሕ መስመር እዩ ናብ ኩናት ክምለሱ እዮም and ውሕዳት ሰዓታት ተሪፎም ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ወይ ነዚ ዕፅዋናቱ ከፊቱ ኣብ ጣውላ መፂኡ ገለ መፍትሒ ክገብር እዩ እቲ ንፈልጦ ዶናልድ ትራምፕ ተኮይኑ ግን ትዕቢት ስለ ዘሎ እስራኤል ከዓ ብምንታይ ሒዞም ዘለዎ ስለዘይንፈልጥ ሕራይ ክብል ዝኽእል ኣይመስለኒ ድሮ እቲ ልኡኽ ናቱ እቶም መታለልቲ ልኡኻት ኣብቲ ዝርርብ ክሰድድ ምኽኣሉ ዋላ ሓንቲ ትርጉም የብሉ ግን እንታይ ይብሉ ኣለዉ ብዙሓት ድሕሪ እዚ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ብኣጋር ኩናት ክገብር ከም ዝኽእል እውን ገምጋም ኣሎ እቲ ኩናት ብባሕሪ ፈቲኑ ብዙሕ ውፅኢት የምፃሊ የለን ብሰማይ ፈቲኑ ብዙሕ ለውጢ ከምፃሊ ካሉን እቲ እንቁ ስርዓት ንኽትቅይር ንኢራን ድማ ከተንበርክኻ እንድሕር ኮይንካ ኣብ ባይታ ክትመፅኦም ክትክእል ኣለካ ሶሳያ ተሪፋቶ ዘላ ንዓዓ ድማ ድሮ 60,000 ዝኾኑ ሰራዊት ኣኪብለ እዮም ዝብሉ ዘሎ and we'll see እንታይ ክገብሩ ክእል ኣብዚ act again, aggression against the Iranian vessels. But tonight things changed. I'm hearing from Tehran that they already retaliated against a U.S. ship by using drones. Okay. Iranians a U.S. ship in the Gulf of near the Strait of Hormuz? I think so. Okay. That's. I mean, it's breaking, but I'm not sure. But I just checked Iranian sources. There are talks of that. And I think that can escalate quite fast if the United States decides to carry on targeting Iranian shipments. Will this be a one-off counter-reaction from Iran, or could we expect further?
በዚ መልክዕ ነዚ መርከብ ናቶም በመሓዞም ኣም ድሮናት ተጠቂሞም ናይ ድሮናት መጥቃዕቶም ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ገለገለ ምንጭታት ናይ ኢራን ይገልጽዎ ኣለዎ እናበለ ይተዛረብ ዘሎ እዚ ኩናት እዚ ድማ ብቐሊሉ ናብ ካልእ መኣዝን ክኸይድ ይኽእል እዩ እዚኣ ሰንኮፍ ዝኾነት ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ፈሺላ ናብ ኩናት ክትቅየር ትኽእል እያ ብርግፅ ናብ ኩናት ከም ትምለስ ብዙሓት ኪላታት ይነግሩ ኣለዉ ልዕሊ ኩሉ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ተገዲዱ እዩ ምቁራፅ ተኽሲ ገይሩ ዘሎ ስለዚ እስራኤል ነተንያሁ ኣብ ምቁራፅ ተኽሲ ክቕፅል ኣይከኣልን እዩ አሚን ሂ ኢዝ አዲክትድ ቦር አዲክትድ እዩ ነተንያሁ ወልፊ ናይ ኩናት ኣለዎ ወልፊ ናይ ሽጋራ ዘለዎ ሽጋራ ከይሰተየ ክገትፎ ይኽእል ደያ ቀሊል ግን ኣይኮነን ዝበዝሑ ሰብ ክገትፍዎ ይክእልን እዩ ንገለ ሰዓታት ጠጠው ክብሉ ይኽእሉ እዮም ግን ይምለስ እዩ ነተንያሁ ድማ ናይ ኩናት ወልፊ ኣለዎ ወልፊ ስለ ዘለዎ ብዘይ ኩናት ከዓ ምስቲ ኩሉ ዘለዎ ናይ ሕጊ ተሓታትነት ካብኡ ክሓድም ስለ ዘይክእል ናብ ኩናት ክምለስ እዩ ስለዚ ንሱ ክምለስ ተኮይኑ ንኢራን እውን ገለ ዓወት ከምፅእ ኣሎ ኣብ ኢራን በዛ ሕጂ ዘላታ እንተተወዲኣ ነተንያሁ ኣኺሉ ወይ ፖለቲካዊ መጻኢ ናቱ ምክንያት ኣብ ኢራን ወላ ሓንቲ ለውጢ ኣየምፅአን ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ቀንዲ እስራኤል ትፈርሆን ዘይትደልዮን ነገር ንእስራኤል ኣፀቢቑ ዝፀልዓ መርሕነት ናብ ስልጣን ከም ዝመፅእ ገይሩ ኣሎ እቲ ቀደም ዝነበረ መርሕነት ኣፀቢቑ ይሓይሽ ካብዚ ሕጂ መፅኡ ዘሎ ይብሉ ኣለዉ ሰብ በዚ ሕጂ ዘለዉ እንተተወዲኡ እቲ ኩናት ኢራን ኣብ ኢራን ረጂም ቸንጅ ኣይኮኑን ገይሮም ኣብ ኢራን ተቐንዲ ዝፀልኦም ዝነበረ ናብ ስልጣን ከም ዝመፅእ እዮም ገይሮም ዘለዉ ዝፀልኦም ዝነበረ ጥራይ ኣይኮነን ኢራናውያን ኣብ 80ታት ዝረኣይዎ ቃንዛ ኣብ 2026 ደጊሞምሎም ኣለዉ ስለዚ ትንሽተይ ወለዶ ኣሜሪካ ምሕረት ዘለዋ ዲሞክራሲን ምዕባለን ከተምፃሎም ይመስሎ ነይሩ በቲ ፕሮፓጋንዳ ዝሰምዖ ዝነበረ ኖ ሓቀኛ ምስልን ገፅን ኣሜሪካ ንብሙሉእ እኩብ ኣብ ሓንቲ ለይቲ ክድምሰኩም እዩ ኢሎም ዶናልድ ትራምፕ ሕጂ እውን ከም ኢልዎም ኣሎ ተመሊሳ ላታ መምፅኣት ኩሉ ቢንቶናትኩም ኩሉ መመንጨዊ ኤሌክትሪክ ናትኩም ከጥፍኦ እየ ኣብዘን 2 መዓልቲ ድሌታተይ እንተደሂብኩምኒ ይብሎም ኣሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኢራን እቲ ሓራ ከውፅኣካ ዶ ገለ ዶ ኢሎም ኣታሊሎሞ ዝነበሩ ተምሃራ ዩኒቨርሲቲ ዶ ገለ ዶ ናው ደይ ኖ ሪል ሓቀኛ ምስሊ ናይ ኣሜሪካ ሓቀኛ ምስሊ ናይ ነተንያሁ እንታይ ምዃኑ ተረዲዮም ኣሎ ስለዚ በዚ ክታለል ዝኽእል የለን እዚ ማለት እጂ ኣብ ጎኒ ሃገሮም ደው ክብሉ እዮም ናብ ሃገሮም ለውጢ ከምፁ ናብኣታቶም እምበር ብደገ ድመፅእ ብፍላይ ብኣሜሪካ እስራኤልን ድመፅእ እንታይ ከምፃሎም ከም ዝኽእል ይርድኦም ኣሎ ይቐፅል Incident for one, it can escalate if the United States decide to carry on attacking Iranian ships. Highest level engagements. Trump isn't putting. Well, that's ultimately on Wednesday. Will it be extended if there isn't a final deal coming out of these talks? Well, that's ultimately cards and the. ሓንቲ ዘረባ ከስማዓኩም እየ ዝፅንሑ እንታይ ልክሓቶ ይመስልኩም Even if you can arrive at a deal coming out of these meetings, what makes you think you can trust them to abide? Process hold the entire world's economy's hostage program. The United States, to my position, or well beyond what he originally said it was going to be 4 or 5, maybe 6 weeks. We're now going into week 8. Is he prepared to do what he threatened here? He said destroy every power plant and every bridge in the country. Full on in-depth war extended in the Middle East. He's ready for that? እንታይ ልሓተሎ ንእዚ ትሕተት ዘሎ ማይክ ዎልሲ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ እዩ ኣብ ሕራት መንግስታት እንደ ዶናልድ ትራምፕ እንድሕር ድሌታተይ ዘይገርኩም ላይ ኩሉ ቢንቶ ኩሉ ናይ ኤሌክትሪክ መመንጨዊ ኩሉ ነገር ክድምስሶ ኢሉ ፈኪሩ ለኸም ብሓድሽ መጀመርያ ሲቪላይዜሽን ናይ ኢራን ከጥፎ ኢሉ ነይሩ ሕጂ ድማ ተመሊሱ ኣሎ ናብኡ ስለ ዘረባ ዘይኮንኩ ካ ክተግብሮ ኢሉ ኣሎ እዚ ገበር ናይ ኩናት እዩ ነዚ ብኸመይ ትሪኦ ንስኻ ኣብ ዩኤን ከም ትሰርሕ ዘለኻ ይብሉ ኣሎ ንሳቶም ድሌቶም ክብሉ ክእሉ እዮም ሕጊ ስለዘየለ ስምዑ ሕጂ Well, all options are on the table, absolutely. Unlike his predecessor, President Trump doesn't publicly take options off the table and tell our adversaries what he's not going to do, therefore giving them leverage. All options are on the table. We could take that infrastructure out relatively easily. The Iranian air defenses have been absolutely decimated. And just to get ahead of a lot of the critics and hand-wringing, throwing out irresponsible terms like war crimes, attacking, destroying infrastructure that has clearly and historically been used for dual military purposes is not a war crime. I mean, Mr. Ambassador, Democratic lawmakers, we've heard that from others, and it is irresponsible and just flat wrong. But Mr. Ambassador, let me be clear. The president today said that he would knock out every single power plant and every single bridge in Iran. He's not just talking about those that are supporting. كم تريهم زلهم زياتهم كل عينة حقنا خط حسوس زغل كلهم يلن انتهي زبلو زلو تحتهم كله نفس وكف بينتون نفس وكف
መመንጨው ኤሌክትሪክ كهرمه زبل زلو زس جبنا يكونياتا يكون عنده يبللوسي نو مست وتهدراو علاماتا سلو زتقمولو جبنا يكونياتي الكامزراب قنو ايكونن بلا بلا يزلو زلو نفس وقف بينتو اب ايران زلو نفس وقف ممنچو الكتريكسن وتهدراو علامه يمستقمولو زلو بخلا زراربا then what is stopping مالسي ندحري نفس وقف تغرص زلو وتهدراو علامه يتقملو يلكا ديفاين كتغبرت خلط خوينكا then انت كتغبر وور كرايم سيلكا تزاربا كالا عالم مغنياتو نزخوني يكون ترجع نزخوني يكون حكمنا أنت هارين كايوم أنت كتبل تغلقة وتهدرات أو نيرو وتهدر على ما حدا وتهدر تحكيمي فلتي كتبل تغلقة so you can justify مالتبي خلا زراربا there is no such a كم زي genocide لهم نخوز حتى جراز خص وحسوتي مالتي بقمت قالوا أتحقن تايزبل حزب زقل قالوا أبز بس حق زي حزب زقل قالوا تحت قرص انتلو ولا وتهدر ساعة تكملوا تخونوا نحزب تحت قرصي نزز هرم دما نحزب سلزقود قبلنا يكونات بحال جن زياتهم نعاتاتهم كون كله تحقيق غياري تدفنيشن غياري حدث له تصبح نجار تايو نزل نجار زكو قبروه ونعقمناتهم يفرهم سلزلي كم هجوم كو قبروه فتينهم أمنا مدة تسعة زي فتوى ديل غيرو هاديمي دونالد ترامب so at the end of the day كل زنرو يزلنا أمريكا كسع كندينا تنساتهم زهانوت ودحر كالا يكونات علم حقتات أقايدا لمدتات ويون زسبكو زنبر السبكتات بمونو بعلاتهم يفرسوا له إيران لما تقددوا معلانة تحبيهم زنبر مثلي بقلت أبقى مع علم exposed نكخونو كم زي مش عارلو سب كم صادق كوينو أكتس قبر زنبره حدا سب دما أمو داتنا تمستيرو فليتو بعلو كم زي قالت كو قبر خلو كقالت أكيد مزبلو من تان كي قالت أو بعرف قالت كله أمريكا كم يخوينا زلا كل قدايا بعلها تقالت زلا and yeah this is a very historic time خمس من قدي نخنديك أتصلغل تايم كون next step I don't know الجزء فيديو قبل لكم كله كمان بعلي ده حستو السنة نبيك كده انتاي كقاتمي أي فلتني معناته critical درجة نزلنا next فيديو قبل كله فيديو نا قبل كله نجر حد يجزيهم يوم تقولون كومنت سكشن تسافيهم متى فيديو نا قبل كله نجر يصغير معناته دونالد ترامب بتويتر سلزم محاضرات على بوليتيكا نسون تصحيفو ماركتس نسا بقال كشقاقاتي خامس وصخه ماركتس نزع الجامب جيرم صنوخه تحريد ما مريت ودي قوم صنوخه انتايلو ديلكا كيت تويتر ناتي قدري so all we know is قال نجر تصحيف له مالتي نيران كدبدباي اللي ويون مس ايران سلام اوجلو بقى هم كمزه عينت بدقائقن بمعالتاتن بساعاتاتن زقاير كونتات رينا ينفلتنا ግን hey welcome to 2026 Donald Trump بزي اي زم حضره زلو تعلم نقصر Countries are actually on the verge of another escalation. For its part, Pakistan, which has served as a main mediator, is preparing for the talks. Prime Minister Shehbaz Sharif assured his Iranian counterpart, Masoud Pezeshkian, that Islamabad remains committed to trying to broker peace. Let's go to Al Jazeera's Roslyn Jordan in Washington, D.C. These latest developments quite concerning. The first time we've heard of the U.S. Navy, Ross, taking custody of an Iranian ship during this blockade. What more are we hearing first from CENTCOM? Well, what CENTCOM is saying now in a statement to the media and to the public writ large is that since this blockade started in the past week on the orders of the U.S. President Donald Trump, that it has been able to turn back some 25 vessels. This incident, which happened on Sunday in the Gulf of Oman, is the first time that the U.S. military has actually used force in order to prevent بعرفش كم تري وزلهم أمريكا مسيران أب حدش كاس نهاية كوينات تي خمسة تي نتحيل بحرنا إيران دما نتي سيفيلاوي تتغرسنا إيران بفلاي مراخم مالتيو كم زتري وزلهم كبيت زخون السجون تكتوسدن كتكاسل جميرة لا زد ما أمريكا وإنجليز الله سلام تايكم مهم تجبر زلا بقمت قالوا إيران من ناتها قبر ملسك تجبريا ولا ونجيرا تلو تخلي أنتايكم مخانهم نسمينا حتى بقديو نتيك بحركة عصو مخانات كقولو بابي المندب كعصو مخانون سلزي كونتات نايكو طبعا علم ازيو كبيت كون كم زغل مجنزابو كبيدا مثلا ونياتو زي مفتات نايزان هجرات عبس الواي زلونة طبعا علمنا إيران دما كابتو زلوا ميسايلات نلعلي تسألواز قبر زلو انتهي مخان فليتنا هلنا كاب ميسايلاتان قال مليان توشمت حرموز وزيادة تسألواز زلوا كاب نيكولار زعبي نيكولار يا رقيبا يمزولو زلو
ንኢራን እቲ ዝዓበየ ምስጢር ኣብዚ ኩናት እዚ ዝተጋለፀ የስ ሚሳይላት ናቶምን ድሮናት ናቶምን ክሳዕ ክንደይ ኣሰንበቲ ምዃኖም ርኢና ኣለና ካብኡ ንላዕሊ ግን ንቁጠባ ዓለም ንኩሉ ሰብ ብዛዕባ እዚ ኩናት እዚ ንዩክሬን ከም ዝርስዓ ገይሩ ዘሎ እንታይ እዩ ቢካዝ ኤቭሪዋን ኢዝ ታችድ ኣብ ሞዛምቢክ ከድካ ኣብ ዜና እንተሪኢኻ ብዛዕባ ኩናት ናይ ኢራን ይዛረቡ ኣለዉ ብግምት እየ ዝነግረኩም ኣብ ናይጀርያ እንተኸይድካ ከምኡ ኣብ ሰንትራል ኣፍሪካን ሪፓብሊክ ተኸይድካ ከምኡ ኣብ ኣብ ስዊድን ድሕሪ ከይድካ ብዛዕባኡ ስለምንታይ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ኣብ ኮሎምቢያ እንተኸይድካ ከምኡ ንኩሉ ሰብ እቲ ነዳዲ ተንኪፍዎ ኣሎ ስለምንታይ መናብሮ ከቢሩ ብሰንኪ ኩናት ናይ ኢራን ወሽመጥ ሕርሙዝ ተዓፅዩ ስለ ዘሎ ኣብ ኤስያ እንተኸይድካ እሞ ዝገደደ ማለት እዩ ና እዚ እንታይ ዘርእየካ እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ሰንሲቲቭ ኮይኑ ከም ዘሎን ብሕጂ ድማ ድሕሪ 51 መዓልቲ ናብ ፅቡቅ ገፅና ክንከይድ ኢና ኢልና ንግምቶ ዝነበርና ዌል አንፎርቹኔትሊ ናብ ዝገደደ ኢና ክንከይድ ኢና ማለት እዩ ኣብዘን ተሪፈን ዘለዋ ሰዓታት ብፍሉይ ገለ ነገር ተገይሩ ክረዳድኡን ኣብ ሓደ መዕለቢ ክበፅሑ እንተዘይክኢሎም which is very unlikely ምክንያቱ ኣይንሳተፍን ኢና እውን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣይንሳተፍን ዝብል ዘሎ ድማ ለውጢ ከምፃልካ እውን ኣይፅበን ኢኻ ማለት እዩ Iran are unhappy with the US blockade that currently remains, and now we're not seeing any ships pass through the Strait of Hormuz whatsoever. Before, when Iran did have control over it, they were sending some of their own ships through. They were allowing some vessels which they felt they were on good terms with to pass through. Right now, because of Iranian blockade and now the US. So Iran በቲ ዘሎ ብሎኬድ ሕጉሳት ኣይኮኑን ዘለዉ እቲ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣሜሪካ ኣበይ ኮይና ዓፅያቶ ከም ዘላ ኣዝያ ርሒቓ ካብ ኢራን እያ ዓፅያ ዘላ ነዚ ንክገብሩ መራኽቢ ኣለዎም ሄሊኮፕተራት ኣለዎም ልዕሊ ኩሉ ሳተላይት ላይን ስለ ዘለዎም ነቲ ምንቅስቃስ ክቆፃፀርዎ ክእሉ እዮም ኣዝዩ ገፊሕ ቦታ እዩ ሒዞሞ ዘለዉ ግን ምስቲ ዘለዎም ዓቕሚ ነዚ ክዓፅዎ ፀገም የብሎምን ካብ ኩሉ ድማ ኣሜሪካ ከምዚ ክገብሩ ከለዉ ወላቶም ካልኦት መራኽቢ ኣይፍትኑን እዮም ስለምንታይ ብጀካት ናይ ኢራን ካልኦት ኣይፍትኑን እዮም ምክንያቱ ኣሜሪካ እንተሒዛትካ በብዙሕ ነገር ከተራኽበልካ ስለትኽእል ይፈርህዮም እቲ ናይ ኣሜሪካ ፍርህ ስለ ዘሎ ወላ እውን ንኩሉ ክትቆፃፀሩ ተዘይክኢላ እቲ ዘሎ ሪስክ ዝወስድ ውሑድ እዩ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ጉዳይ እዚ ክልተ ኬላ ተገይሩሎ እቲ ሓደ ኬላ ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክኸውን ከሎ ካልኣይ ኬላ ድማ ኣሜሪካ ኣብዚ ገይራላ ስለዚ ሓደ ንክልቲኡ ገይሮም ከለዉ ኣብዚ ክረዳድኡ ይኩሉ እዮም ናይ ኣሜሪካ ታክቲክ እንታይ እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ ጠቕላላ ንግዲ ክኸይድ ከምዘይክእል ነዳዲ ተደልይኹም ንኣሜሪካ ክሂዱ እያ ትብል ዘላ ድሕሪ ካልእ ኣማራፂ ዝደልዩሎም ወይ ካብ ራሻ ግዙ ናብ ኢራን ገፅኩም ኣይትኸይዱ ግን ነዳዲ ጥራይ ኮኑ ትኽልክል ዘላ ዝኾነ ነገር ናብ ኢራን ከምዘይኣቱ ክንገብሮ ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ስትራቴጂ ነዊሕ ተቐፂሉ ንኢራን ካስያ ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ቶታል ዕፅዋ እዮም ገይሮምላ ዘለዉ በዚ መንገዲ እዚ ኢራን ክትወድቕ መንግስቲ ክወድቕ ክልዶ ኖ መብዛሕትኦም ክኢላታት ከም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢቨን ኢፍ ከምዚ ረጊጦሞ ንኢራን ከውድቋ እንተኮይኖም ንኣዋርሕ ክቕፅል ኣለዎ ምክንያቱ ኢራን 7-8 ሃገራት ምስአን እያ ትዳወም መሰረታዊ ነገራት መሬቱን ከተእቱ ትኽእል ሃገር እያ እንተቲ ናይ ነዳዲ ዓፅዮማ ዘለዉ እውን ነዳዲ ናታ ከቃፅልዎ ከም ዝኽእሉ እውን ይፍለጥ እዩ ኩሉ እቲ ነዳዲ ቦታ ናታ ከቃፅልዎ ከም ዝኽእሉ እውን ይፍለጥ እዩ እቲ ናይ መዕደኒ ቦታታት ይኹን መፃረይ ቦታታት ክሃርምዎ ከም ዝኽእሉ ይፍለጥ እዩ ስለዚ በዛ ዓፂኻ ብፍሉይ ኣብ ከቢድ ኩናት ዘሎ ስርዓት ክትቅይሮ ትኽእል ኢኻ ኢልካ እውን ዝግምገም ኣይኮነን ብግምጣሉ ኢራን ኣይኮነትን ክትወድቕ በዚ ዕፅዋ እዚ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እተን ሃገራት ዓረብ ድሮ ኢማራት ክትለምን ጀሚራ ከም ዘላ ድሓር ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ከስማዓኩም እየ ዘስደምም ደረጃ እዩ ትበፅሒ ዘሎ እተን ሃገራት ዓረብ ካልኦት እተን ኣብ በለጭልጭ ዝነበራ ኣብ ምቾት ዝነበሩ ንሳቶም እዮም ክጠፍኡ መጀመርያ እሶም እዮም ክጠፍኡ ኢራናውያን ለሚዶሞ ዘለዉ ይዕፅዋ እቶም ኣብ ምቾት ዝነበራ ዓረብ ቀጠር ኢልካ ብፍላይ እቲ ባሕሬን ኢልካ ኩዌት ኢልካ እሳቶም ኣብ ሰንኮፍ እዮም ዘለዉ and they will be devastated በዚ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ክወርዶም እዩ so this is going to be a very interesting and we'll see ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ the diplomatic process because as we all know so much is at stake and again we can play with words I mean Iran and US have been at war with one another at the very least since the position of the blockade you could argue from a legal point of view imposing a blockade on a country is a declaration of war the American side the Gulf countries can declare Iran to have declared war on them with the attacks that they have carried out in recent weeks so again we can play that game if you will or we can focus on the key issue here which is there a viable diplomatic process if so can they focus on the substance and agree on a bottom line basic framework to work from because again that could be the best case scenario if they ever get to that point Professor Ahmadian will this derail the negotiations process so እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ
ናይ ቃላት ኩናት ክትሪኦ ከለኻ ኩላቶም ዝገብርዎ ዘለው ኣሜሪካን ኢራን ኣፅያቶ ዘላ በዚ ብሎኬ ጌራ ገበኒ ክግበር ኣይግቦን እዩ ኢራን ኣብ ልዕሊተን ሃገራት ዓረብ ትገብሮ ዘላ ገበን እዩ ስለዚ ብቃላት ኩሉ ሓደ እናከሰሰ ንነዊሕ ክኸይድ ይኽእል እዩ በቲ ክሲ መንገዲ ግን ነቲ ኩነታት ክትፈትሖ ይትኽእል ኢኻ መፍትሒ ክድለ እንድሕር ኮይኑ ክልቲኦም ነናቶም ኩነታት ገዲፎም ኣብ ጣውላ ክመፅሎም ኢራን ኦልሬዲ ናብ ጣውላ ክትመፅእ ብፅቡቕ መንፈስ ተበጊሳ ነይራ እያ ብግምጣሉ ኣሜሪካ ነዚ እፅዋ ሕጂ ጌራቶ ዘላ ድሕሪ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ዝሓሰብዎ እዩ እዚ ድማ እንታይ እዩ ኣሜሪካ በቲ ተኣትዎ ቃል ክትእሰር ትደሊ ሃገር ኣይኮነትን ክመራ ከሎ ኣብ ጣውላ ክመፅእ ደልየ ይብሉ ንእሽተይ መተንፈስም ዝረኸቡ ድማ ቃሎም ዓፂፎም ነቲ ስምምዕ ገዲፎም ካልእ ስትራቴጂ ክኽተሉ ድሕር ዘይብሉ ሃገር እዮም ኣብ ሚድያ መፅኦም ድማ ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ካብ ናቶም ድሌት ወፃኢን ካብ ኢራን መርገፂያ ስለ ዝቐየረት ዘጋጠመ እዩ ዝብል ዘረባ ድማ ትሰምዕ ማለት እዩ ሶ at the end of the day እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣሜሪካ ገጅፍ ወታደራዊ ምድላዋት ትገብር ኣላ ካብዚ ሕጂ ዘለዎ ንላዕሊ እውን ዝገደደ እውን ክኸውን ከም The enemy fails to achieve its aims, it has clearly been defeated. This is quite evident. We were not the aggressors, it was they who initiated the attack. They certainly had specific objectives in mind. He wanted to force Iran to surrender. He spoke of just 2 or 3 days. How many days have passed since then? For more than 40 days we fought, and now for 10, perhaps 12 days we've had a ceasefire. But after 40 days he was compelled to announce a ceasefire. He was therefore unable to force our surrender. His objective was to bring about a change in the regime, but he was unsuccessful in changing it. He thought Iran was Venezuela, that it would act exactly like Venezuela. Then 4 days later he'd come and declare, well, we've taken Iran's oil. Anyone who ከም ትሪእዎ ዘለኹም በቓላትዮም ዝዋግዎ ዘለዎም ዶናልድ ትራምፕ ስርዓት ክቕይር ኢሉ ሓሲቡ ኣብ 3 መዓልቲ 4 መዓልቲ ከም ቬኔዙዌላ እንተተኻኢሉ ኣብ መዓልቲ ተደይ ተኻለ ኣብ 3 መዓልቲ ክቕይር እዩ መደብ ነይሩ ኣይሰለጥን ሙሉእ ብምሉእ ክንማረኽ ሓቲትና 4 መዓልቲ ድማ ተዋጊና ኣለና ኣብ ጣውላ ድማ ተገዲዱ መፅኡ ነይሩ ኩሉ እቲ ድሌታት ናቱ ኣብ ባይታ ክረኽቦ ዘይከኣለ ንሕና ብቅልፅምና ነረጋግፆ ንዘለና ኣብ ጣውላ ክረኽቦ እዩ ዝፍትን ዘሎ በዚ መንገዲ ድማ ክሰልጥ ኣይክእልን እዩ ቃላቱ ኩሉ ግዜ ዝቃማታቱ ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ ምዚ ሰብ እዚ ተኣማኒካ ንክሰርሕ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑን ኦፍኮርስ እቲ እምነት ዝበሃል ኣብ ኢራን ጠቕላላ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዘለዎ እምነት ጎዲሉ እዩ ኣብ 2025 ወርሒ 6 ምስ ኣሜሪካ ኣብ ፅቡቕ ዝኾነ ዝርርብ ከለዉ እዩ እስራኤል መፅኡ ደብዲቦ እቲ ናይ 12 መዓልቲ ኩናት እዛ ሕጂ ጀመረት ኩናት ድማ ኣብ ፅቡቕ ዝርርብ ከለዉ ኣሜሪካን እስራኤልን ነቲ ዝርርብ ገዲፎም ናብ ኩናት መፅኦም ስለዚ ሕጂ እውን ነቲ ዝርርብ ገዲፎም ኣብ ኩናት ኣይመፁን እዮም ኢሎም ክግምቱ ኣያሺ ይኮኑ ኦልሬዲ ነው ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ይብላ ኣሎ ብኣፉ ይኮኑ ኣፉ ሓሶት ጥራይ ዘውፅእ ሓቂ ኣይወፅን እዩ ሳሕቲ ሓቂ እንተወፀሉ ማለት እዩ ተግባራቱ ግን ይርእዩ ኣሎ ወታደራት እትሎ ባሕሪ ኣፅኡ ኣሎ ኩሉ ምንቅስቃሳቱ ናብ ሕማቕ እምበር ናብ ፅቡቕ ገፁ ዝተበገሰ የለን ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሎ ዘረባ ኣሚንካ ኣብ መፈንጠራናቱ ምእታዊ የለን ኢራን ዳ ስለምንታይ ኣብቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ይኸድሎ እንተልካ ኢራን እውን ስለ ዘገድስ እዩ ኢራን they have to play the politics ዶናልድ ትራምፕ ይሕስሎ ጥራይ ኢልካ እኹል ኣይኮነን መራሒ ናይ ሃገር እዩ ዓብ ሃገርን ዓብ ሚድያን ዘለዎ እዩ ኣብ ፅልዋ ዘሎ መራሒ እዩ ስለዚ ወላ እውን እናሓሰቦ ከሎ ናሓሶቱ ከተግቶ ኣለካ ኣብ ዝርርብ እንተኢሉ ብትክክለኛ መርገፂ ናብ ጣውላ ክትመፅእ ኣለካ እንተደይ መፃኻ ድማ ዝኣክል ምክንያት ከተቕርብ ክትክእል ኣለካ ዶናልድ ትራምፕ ይሕሱ ከም ዘሎን ቃሉ ከም ዘይሕሉ ዘሎን እዚ ጌርካ እቲ ኣብ ፖለቲካ ናይ ናራቲቭ ኩናት ዝበሃል ንዑን ክስዕሮ ኣለካ ናይ ፕሮፓጋንዳ ዝበሃል ንዑን ክስዕሮ ኣለካ ክትገጥሞ ኣለካ ኢራን ድማ playing really intelligently ነቲ ዝግበር ዘሎ ኩናት ውሑድ እዮም ዝዛረቡ ጥንቃቐ ስለ ዘለዎም ውሑድ ምዝራቦም ድማ ነቲ ብዝሕደር ዘረባ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ነፍሱ ኩሉ ግዜ ይሕሱ ከም ዘሎን የደናግር ከም ዘሎን ብቃላቱ ስለ ዝግለፅ ዘሎ እሳቶም ኣብ ዘድልዮም ይምልስዎ ኣለዉ ክምልሱ ከለዉ ድማ ብቃላት እዮም ዝምልሱ ክትማረኹ ኢኹም ኢልካና ኣይተማረኽናን ክትሰዓሪ መየትኩም ኢኹም ኢልካና ኣይሞትናን ነዳዲ ናትኩም ክሰርቀ ኢልካና ኣይሰለጠካን ክድምስሰኩም ኢልካና ንነብር ኣለና ኣፅዋርኩም ወዲናዮ ኩሉ ኣጥፊናዮ ናኢልካ ኣለና ግን ድሌት ክትገብራ ይትኽእል ኢኻ ዘለኻ ስለዚ መናይ ዝዕወት ዘሎ ቃላት ካብ ምስክር እናበሉ ብቃላቱን በቲ ኣካይዱን ብዘረብውን እዮም ዝዋግዎ ዘለዉ እዚ እውን ብልሒ ዝሓትት ነገር እዩ wants oil can just come and take it from the Persian Gulf. Well, this was one of his objectives. This is the third objective. He said, I would definitely declare from day one that I will destroy Iran's missile capability with the bombings I carry out. He realized that as time went on, our firing, our precision remained completely unaffected. No matter how much he bombarded, he saw he couldn't destroy our offensive capabilities. And we had already stated that such a thing would never happen.
To be honest, we were quite vulnerable, even when operating our missile launchers. However, this time, you clearly witnessed that in this specific area, our true firepower, the sheer diversity of our attacks, was fully revealed. In Isfahan, they faced a truly disastrous situation, one even worse than the infamous Tabas incident. He planned to support the counter-revolution from our western and eastern borders. He admitted, I gave weapons to some of them to attack and engage us there. بحفشة دونالد ترامب كل تاكتيك كم زفتنا يتزارب زلو بكل من قد ما أيشلطون كله ميسايلاتنا دمسيسو قبر ملسك نهب كم زي نخل كقبرنا كم زدلي فتينو أي كعلن نحنا دما كسمود أتنا تكينات ببرتع نحرم من يرناينا حجو انت عاقمنا مسانا له لتكينات تجميرو كنحرم عاقم خمسة لنا فليتنا وشتنا أتيك زرقنا فتينو بخالك كم تفتينو بكل زفتنا أيشلطون سلازي كل ندادينا خسر كم زلي بقالاتنا غيرنا برهلنا له انتهي ذا الخمسة له أب كل درجة دما فليتنا مكيتنا سلزم بركخنا يجينا بتأولاك مسز دلزلو نتتريف زلو دما كم زلنا يو ببلح انت مكيتنا يو دليتاتنا خنركب نخلينا نابلين حزب إيران من زلو بس بعلمون بو منصر يسمع له كبيت زخنا مدرخينا زلنا كابزنا بيك قدسليو نكاتلو لنا أما كتتالو دما أبزلو حبريتاك نبكمينا نحجي أبزخنو دينا بليس لايك قبرو ريتوهم قد ما قدفنا بالكو كزازمي thank you